njengoba sibheka ke nakho ukuyilungiselela kwabafundi nodokotela uKhangelani Sibiya. Dr Sibiya, sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe kusena, sikubingelele ohlelweni. Sibingelele maphuzu, sibingelele kuwe, sibingelele nabalaleli bonke. Siphinde sibingelele kakhulu ke kubantwana bethu ukubona ababhalayo baba. Siyabonga kakhulu ithuba lesinika lona. Asibonga kakhulu na uthube nathi ke sikhulume nabo ke abafundi ngaso lesi sikhathi. Okuyisikhathi ke la Dr Sibiya esesibeke esihambisane nakho kuba nexhala kubona ke abafundi ke into esukujwayelekile le nakubona umfundi ke osuke ilungiselele ke lona ukuvivinya. Kuyinto ejwayelekile kakhulu futhi nje kuhlupha abafundi abaningi. Ngilabazali abaningi abangifonelayo lokho bethi umntwana wami abanye abantwana beze besende ngihlama message kubazali ukuthi ayibona ngathi angisezukuphasa manje, ngibona ngathi akusenzeki. Into abayenzayo ngendlela abafunda ngayo, ufunda umuntu azafunde kuze kweqe nezathu ukuthi sethukile kakhulu, kodwa ke ese-indicate kubona kubantwana ukuthi avoid ngaso lesikhathi ukuthuka kuze kweqe, ngoba lokho kumenza ukuthi ngisho into angazazi noma uyazi noma akazi, ngoba okokuqala kwenza lokho ukuthi kwenza ukuthi umuntu abone ngathi akazi. Kanti kubalekile ukuthi ke relax ngaso sonke isikhathi mangabe efunda, enze sure nje yena kuphela ukuze sizophela loluvalo ukuthi mayefunda akafunde with ukunderstanda, kusho ukuthi mayefunda kenze sure ukuthi uya-understanda. 2, mayefunda akangayisetheli yena iphepha, ngoba sabantwana othola ukuthi mayefunda uvela athi kuzophuma lokhu ngekuphume lokhu, kuzophuma lokhu ngekuphume lokhu. Lokho kumenza ukuthi umntwana ngaso isikhathi kumenza angabikho ready, ngoba ngathi selibona iphepha ke kakhulu kuzomenza athuke kakhulu ngoba kuzophuma lokho abengakusethanga yena. So kubalekile ukuthi angayisetheli umntwana iphepha ngaso kwesikhathi abheke exam guideline, ngoba ama-exam guidelines atholakala kuzo zonke indawo, kodwa ayasiza abantwana ukuthi akwazi ukuthi indlela afunda ngayo alandele wona, angalandela ama-past papers. Sesibaqhubezele futhi kubantwana ukuthi mabefunda akabe nama-chapters okuyiwona ayibonayo ukuthi ubest kuwona, ahlale kakhulu kuwona ngoba iwona azomenza ukuthi aphase, bese ke esithola isikhathi ukuthi azizethelana ngathi ayamhlula. Mabenze njalo bakwenza ukuthi besizakale kakhulu, be-avoid kakhulu, ngoba ukuthuka kumenza ukuthi umntwana afuna uku-cross night angisebhala ngakusasa. So ke njengoba beqala ukubhala nje manje akenze sure ukuthi umntwana uba nesikhathi esiningi sokuphumula, anga-cross night kanti uzobhala. Asiqale kuleli phuzo ovule ngalo la Dr Sibiya ke sizowabheka nje ngawani ke kafushane ke siwabheke leli lokuthi akangafundi kuze kweqe, ngoba kwesinye isikhathi abazali bathi ingane noma ithi iyophumuza umqondo, athi phindele encwadini wena, kubaluleke kangakanani ukubalansisa lento nje obushilo ukuthi ungaze kugcwale kakhulu ukuze iphinde kuphume naloku umntwana ke abese kufunde wakuqonda. Kubaluleke kakhulu, ingakho sesithi ke masikhuluma nabo abantwana ukuthi akabe ne-timetable, akabe ne-schedule yakho ukuthi mangizofunda ngiyafunda ngino 3 hours engiyinika wona, afunde kulo 3 hours. Nomzali abasilalele manje akwazi ukumonitha ukuthi umntwana ngalesikhathi uyafunda, ngalesikhathi akambona umntwana ephumula ngoba ubuka i-TV akube khona okuncane akwenzayo, kodwa uyafika isikhathi sokuthi aphumule, akwazi ukuthi abuyise lokho akade kufunda, akwazi ukucabanga. Ngekhathi zethu ke sasihlala uthi usuhlala usikhuluma le ndawo saphethe incwadi usuyexoxela nabanye usuya-check ukuthi uya-understanda yini. Ngiyakhumbula nje mina sisafunda ngangisebenzisa kakhulu ifoni, ifoni kwakuyona ndlela yayingenza ukuthi ngiphumule. Sinabazali umntwana angafunda ukuthi azaphathe ngisho ifoni, kanti mayefundile ifoni ungayithatha uyibeke eceleni afunde, mayeseqedile umnika ifoni. Lokho kumenza ukuthi ingqondo ikwazi ukurelaxa kahle, ayibone ukuthi nakhe sengikwazi nakhe ngingakwazi. Leyo cross night la Dr Sibiya, omunye uzothi ngifunda kahle kakhulu ngaso leso sikhathi, omunye athi ke ngifunda kahle ke emini, ifike ke ihluke kephi leyo uqonda uhlobo lomfundo ukuthi yena ke ukwazi ukubamba nini la Dr Sibiya. I-cross night ke ilungile, angisho njalo ngoba kwamina ngiyawenzisa ntambama nje ngine-life sciences kusasa kune-maths. Into ebengigcizezela la ukuthi mawuzobhala
ngakusasa awukwazi ukucross night ngezathu sokuthi uzofika ephepheni ukhathele ukwenza ukuthi ke ufike ephepheni ingqondo ingakwazi ukucabanga ngokusheshsha ngoba isuke usukuzela ukhathele ama-answers yizinto abantwana bayakubona ngokuthi mawuqeda iphepha nje uqeda ukulibhala usuphumile ususekhaya bese yabuya ama-answers bese nawe uzothi ngisho ngikhohlwe kanjani lokho ngoba bengifundile ngoba ubungayibikanga isikhathi sokuphumula so uma ucross night cross night kusenesikhathi hayi ngoba ezobhala ngakusasa mayizobhala ngakusasa akayinike isikhathi esiningi sokuthi alale aphumule kahle ingqondo ezokwazi ukuthi isebenze ngendlela efanele yeah uthinte nayo le ndaba yokuthi afundele ukuyiqonda lento ayifundayo ke la Dr Sibiya kuhluka ngani lokho nokukrema nanokuthi ke bayibamba kahle la sebe revise khona ke sekuzobhalwa leyo kufundela ngokuqonda noma ke kufuneka iqale ngale nkathi vele umfundi saqhubeka nazo izifundo zakhe ngiyithi akuba ukuthi esafunda esaqala nje aqale ngakho mhlawumbe ake ngiaddress ngalendlela ethi abantwana bethu into abasihlupha ngayo ngoba sebhalwa manje bayakhohlwa izinto esibafundise zona njengothisha bayakhohlwa amanothi esibanike wona bahlala kakhulu kuma past papers so umntwana ugcina ukufunda kwakhe sokuba ukuthi ke sekuhleli kakhulu kuma past papers angabe sabuya ke manje ukuthi i past paper uyifunda after adishe lokho lama notes owenza uthisha bese uyocheck ukuthi ke njengoba sengikwazi lama note ngiyakwazi ukwa applya lama skills esengwatholile kuleli phepha eseliphambi kwami bese buyela kumntwana sithi akaye kuma past papers kodwa akakwazi umunye ukwazi afunde ngisho iphepha ngiyenza ukuthi bengihleke mangikhuluma nabo ngithi mina ungaku cross night ufunda iphepha ulale ngo3 uphinde uthole 3 ngeza sokuthi wena ubuyiza ukrema iphepha ubungafune ama skills akuyiphepha okuyiwona wacheckayo ukuthi ke njengoba uthisha ekufundisile yini so lokho sesithi abantwana bafundele ukunderstand ayukrema kakhulu umntwana ugcina sekrema ngisho iphepha ukuthi linje mase ngenjalo umuzo umntwana esethi iphepha belinzima ngoba iphepha libinzima libanzima kuphela makuba ukuthi ubuyisethele ngoba ke ngakhuluma ngalokho ukuthi lenkathi uyisethela wena iphepha ugcine uya ephepheni unengqondo yokuthi lizophuma kanje lenkathi lingasaphumi kanjeni la uzoqala khona ukuthi belinzima ke leliphepha ngoba umuntu osethayo usetha according to i-exam guideline esinikezwa sonke futhi umntwana nawe unayo i-exam guideline nathi simuthi sisuke sinayo indlela esibafundisa ngayo sisuke silandele yona nathi so kusho ukuthi fanele kube lula kakhulu for umntwana kuyazwakala sotoba sithemthi ke bazowalalela ke lamaphuzo bacijisa ngawe lokugcina ke sengitshontsha nje abantwana beyi-avoid leyo yokukopela ingozi ibulala nje future yakhe umntwana iyenza ukuthi aluze focus angakwazi ukucabanga ngendlela efanele mayesesephepheni kanti siyazi ukuthi mangahamba kahle khona second chance asikudinga sokuthi umntwana alibale ukukopela sibonga kakhulu masibafisela inhlanhla lezi sithi ababhale kahle bonke abantwana bethu kunjalo sibonga kakhulu uDokotela uKhangelani Sibiya.